Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Iyi si inkuru y'isanamitima cyangwa urukundo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye gusura iwabo w'amarira, ubwoba ndetse n'imiborogo, aho ijambo uburenganzira bwa muntu ari inkuru mbarirano. Aha umuntu aba atakiri umuntu kuko aba yinjiye mu mubare w'abategereje urupfu. Uyu munsi munyemerere tugaruke kuri gereza eshanu mbi cyane ku isi, kuko iyo uzifungiwemo uba umeze nk'uwagiye kuzimu udapfuye. Aha iyicarubozo, inzara, kwigunga no kwicwa bihinduka ubuzima bwa buri munsi. Niba ugira ubwoba cyangwa ugira umutima woroshye, iki kiganiro ntikikureba. Ariko kandi niba ushaka kumenya byinshi ugasobanukirwa, ntugende udasoje kino kiganiro kuko uri buze kungukiramo byinshi. Njye tugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Guhaye ikaze. Twihuse munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka gereza eshanu mbi cyane ku isi, duhereye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tuhasangaho gereza yitwa Camp 14. Iyi ikaba ari gereza iherereye mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Iyi si gereza isanzwe gusa, ahubwo ni inkambi ya politiki. Ibituma iyi gereza iba mbi cyane ku isi: imfungwa zikora imirimo y'agahato buri munsi, ibiryo biba ari bike cyane, ikindi kandi nta buvuzi buhari ku rwego ruhagije. Abantu bamara imyaka myinshi badashobora gusohoka, benshi barahapfira kubera inzara n'imirimo ikabije. Ikibazo nyamukuru ni imirimo y'agahato n'inzara biganisha ku rupfu. Twagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tuhasangaho gereza izwi cyane ku isi. Iyi ni gereza mbi cyane kuko ngo ibimeze nk'ikuzimu. Iyi gereza yitwa Evin Prison. Iyi ikaba ari gereza iherereye mu gihugu cya Iran. Iyi gereza izwi cyane mu gufungirwamo abanyapolitiki, abanyamakuru n'abantu banenze ubutegetsi cyangwa abantu banenga ubutegetsi muri rusange. Ibituma iyi gereza iba mbi cyane ku isi: abantu bafungwa kubera ibitekerezo byabo. Hari iyicarubozo, igitutu cyo guhabwa no kwemera ibyaha, aho usanga bakwemeza icyaha ku ngufu kandi utaragikoze. Abantu benshi bafungwa nta rubanza ruboneye. Imfungwa zimara igihe kinini zitabona imiryango yabo. Ikindi kandi ikibazo nyamukuru usanga ari ukubuzwa uburenganzira no gutotezwa buri munsi. Ikindi kandi bikanaba ari ukwemezwa icyaha ku ngufu. Iyi rero ikaba ari gereza mbi cyane ku isi. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Kwihuse ku mwanya wa gatatu tuhasangaho gereza mbi cyane ku isi. Hano haba hameze nk'ikuzimu. Iyi gereza yitwa Saidinaya Prison. Iyi akaba ari gereza iherereye mu gihugu cya Syria. Iyi ni imwe muri gereza zizwi cyane ku isi kubera iyicarubozo n'urupfu. Ibituma iyi gereza iba mbi cyane ku isi: abafungwa barakubitwa, bagakorerwa iyicarubozo rikomeye. Benshi bafungwa nta rubanza. Hari raporo zivuga ko abantu benshi bicirwa imbere muri gereza. Abafungwa babuzwa kuvugana n'imiryango yabo. Ibi bikaba ari byo bituma iyi gereza iba mbi cyane ku isi. Kandi hakaba hari n'ibindi bibi cyane biboneka muri iyi gereza ntakubwira hano aka kanya kuko biteye ubwoba. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasangaho gereza mbi cyane. Iyi yitwa Black Dolphin Prison. Iyi ikaba ari gereza mbi cyane ku isi kuko abantu benshi barayizi. Iyi ni gereza iherereye kwa Vladimir Putin mu Burusiya muri rusange. Iyi ifungirwamo abakoze ibyaha bikomeye cyane nko kwica abantu benshi. Ibituma iyi gereza iba mbi cyane ni uko imfungwa zigenda zambaye kandi zipfutse mu maso. Zigenzurwa buri kanya. Bishatse kuvuga yuko imfungwa ifungiwe muri iyi gereza iba itareba kuko iba yarapfutswe mu maso. Guhumeka ubwisanzure biba ari bike cyane. Imfungwa ziba mu bwoba ndetse n'igitutu gihoraho. Amabwiriza yaho arakakaye cyane kurusha andi magereza yose ku isi. Ikibazo nyamukuru ni ubuzima bwa buri munsi bushingiye ku bwoba ndetse n'igitutu gikabije. Iyi gereza yo mu Burusiya rero ikaba ari gereza mbi cyane cyane ku isi kuko izwi nka Black Dolphin Prison. Twagiye ku mwanya wa mbere.
Mbere y'uko tujya ku mwanya wa mbere tukavuga kuri gereza mbi ya mbere ku isi imeze nk'ikuzimu, niba utarakora kuri subscribe gikoreho kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe witwa Leo TV Entertainment. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro kora kuri like. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere twasangaho gereza ikakaye mbi cyane, kuko uyifungiwemo ngo biba birutwa no gupfa ukivira ku isi. Iyi ni gereza yitwa ADX Florence. Iyi ni gereza iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni gereza ifungirwamo abantu bafatwa abateje ibyago bikomeye cyane. Ibituma iyi gereza iba mbi cyane nuko abafungwa baba bonyine mu cyumba cyabo amasaha agera kuri 23 ku munsi. Ntibagira muri iyi gereza iyo uyifungiwemo ntubona n'umwanya wo kuganira na bagenzi bawe, kuko uba ufungiwe mu nzu yawe ya wenyine. Gusohoka hanze ni gake cyane. Benshi bagira ihungabana ryo mu mutwe kubera kwigunga igihe kirekire. Ikibazo nyamukuru si ugukubitwa, ahubwo ni ukwigunga bikabije, kuko urumva ko nyine umuntu aba afungiwe mu kazu ka wenyine. Ibi rero bikaba ari byo bituma iyi gereza iba mbi cyane ku isi. Ikindi nakubwira ni uko hari byinshi izi gereza zikorera abantu ntemerewe kuba nakubwira aka kanya, kuko ni byinshi cyane kandi biteye ubwoba. Niba wakunze kino kiganiro kora kuri subscribe. Ikindi kandi kora kuri like. Twe turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Ndagushimiye cyane. Icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika abadi. Ndabashimiye cyane.